koja su se za slobodu borila i narod protiv fašizma podigli. Milorad, Jovan, Svetislav, Vladimir i Ratko. Sa Banjičkog logora su deportovani, u Gestapovu mučeni, životom svojim su platili, a na Terazijama obešeni. Ne dao Bog nikome Gestapovu u ruke da padne. U mukama su umirali, krvavu suzu ispustili, krv i prah na njihovim prstima, a imena na dlanovima ispisana. Disali su isti dah života za jedan trenutak, samo da vide Srbe kao nebeski narod koji je protiv fašizma ustao i pobedu izvojevao. Danas, dok posmatram napisanu istoriju o pogubljenju 5 mladih života, danas hiljade iskri i hiljade vatri iz mene bukti. Danas, na Terazijama na kojima leži Beograd, želim da pričam, da zaplačem za 5 mladih života koji su bitku bili za rađanje novih dana. Moje srce danas tuguje, moje srce danas utočište za sve nastradale Srbe. Dođite na Terazije, dođite svi da zajedno održimo opelo, da zajedno tugujemo, sve grehe oprostimo i nikada, ali nikada 5 mladih života ne zaboravimo.